Oras man dia kadamang no dainang nahinaulongan. Amin waing au albiner siagian do amang manguji na baban dohot si Golo Margatan si Mamura. Golo si Mamura penguasa ni Bakaraon. Amin waing dikurin ni nata Cibai boru Lubang Gaul. Pinorin garong do par sektor na utusani. Jadi pas saya tabu sektor raw. Toy tador ko majo. Di sido tonggina, di sido lapok ni idahan nai. Boleh kami to pero idahan nai do. Nah, non. Na izo idahan kon gilok ngai mo. Gilok ngai, gilok. Siya gula merah, tabu. Itor si Parogogo maon. Sektor ni Si pada corona mau. si corona inata buru Lubang Gaul na ulion. Ya. Olo di tabang museng doton goreng, anggo goreng pisang gon. Alay mo lo goreng garong. Namar gulay tonga. Jadi sebetulnya mau lo makaraton iko mabir sak go gulay nai. Iro asa terasa sensasi ne. Gulay nai. Mardongan harabir. Iro, ada rokot tinang tiba taburu Lubang Gaul asa bae gulay. 2.000 na Roma. Iko mabir sak go gula na molo ni hilihil. Ano? Kalau nggak terlalu. Jadi mardomo tu namar bisa aku sarita ku songono. Bisa ratiki arong mamata na mulak siap perdalanan. Alalung lo saya mana miem mana saya lapa songono, saya lapuri songono. Minum tes dari lihat perkuribe mana mangalang songono. Goreng garong. Melihat Indonesia telepon. Ode warna. Jadi di sihara ibana ode-odeon gorengon itor mabir sak bulanai itor sap do bajune do sawarai alaya ni tabuna tung terngiang-ngiang goy bahas rohana iko kubak udok ko cobanon inatahami songonon ina kebetulan nanyala ma sekolah masak memasak irot to ay kukubay to kwari paano lo pao ni nata songonon ay so yara be wanak songonon tabuni goreng ina rohana isuk ko maperkori ano goreng nang inna ode amang inna olo jadi asa unang lupa mana sepanjang jalan ilo imana ma ode inna unang lupa mana Ya pilih mana? ya bilma HP itu ngadalan arong akada dana marguli margaraga ilo ko dana on ay garaga po na masuk tugoba inna itor asing garaga itorin nama tayo na sana sa matijabu nga garaga be dang hode be dokon jay hosa itor joy na tay oma ni butet bay jok muy garaga ina na debok wala muy garaga ina ay so ya hu be muy garaga ina naung waro rakmu parcuma ho sekolah masak nanggo apa kue garaga na nyebot hoy na bae na tabuan margulay tonga inna dakku bo to danga kue garaga inna marsol manasina ujung nga lawat tangan mamakto ipasta may natay dua para si buto hoy na ipasta inatay marbutan nyon pamastapan na abang wala na ni kue garaga on na marbutal be nasa ode inay natay iro ode do nolokon wasa nang yoko natin naman do ode do awin iro ay do honom dak say garaga do honom minan inay natay so kubo do kue garaga ode na bodo iro ay na hor nang ipabuo nak kato inamatay tong inatay saraho Tapi kan berbutut. hape nga jolo marbutal alani ma akadamang do dai na iko manatita nuna tsukta tanaw ko tapon ni sala marsala hape kita na silap Ima cerita ni kue roti manang garong, kue garong, goreng garong, ode nama pirsahi. Horas manita au do amang manguji dohot si Golo si Mamora do inang boru Lubang Gaul makataunon nuaing sianunan lubu dua bakara huta naulion. Horas manita mulo naing rikot tamu mga manginum sedor mangalang goreng pisang dohot goreng garong namar gulay tonga Romamu tunan lubu
buta bakara. Horas ma dihita salukna. Horas. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Sehat. Amin.